Sad ako. Gusto daw rin sa Facebook ko ding sad ako ani. Try ko na ka din dito. Siya daw yung itag ko. Si Padingboy Bugit. Tangan lagi bakal sakun, tangan lagi bakal sakun begitu. Sad ako Padingboy Bugitis. Baka naman dawa duwang bidol na bugitis. Sisay pa daw yung tag ko. Amo si Padingboy Cole. Maka Masa na kita mau magkatiniristingan? Sad ako Pading Boy Kohol. Baka naman dawa isad na balding kohol. Magkasama kakatata ko mo na. Chat si Padingboy Bugitis. Uno man kung sad ika. Hoy, kamal ana bugitis muan. Kung gusto mong umaugma, mambugitis ika. Kakuripot man talagang marangin ko day. Tawa day. Sekali-kali plante ka. Grabe talaga kakuripotan mo. Maumus basang ika. Oras. Nag-chat si Padingboy Cole. Orang ada sigurado di talaga magtawa di tama buat tading tawa di. Amo padi takwantay ka. Ika na manguhul adto sa pipangulan ko. Magpuon ika adto sa baliti abot sa ulaog. Siguradong maka usad na baldi ka atong kuhol. Sabot ko baga cool na. Pangulon pala na ko. Iyam. Mga daddy masan talaga mga pare. Killjoy talaga. Isip pa daw maitag. Masa ba gua dia? Ikas Food Choice. Ganda. Grace Hamburger. Masa mo lang sila muling mga kuha nila posta. Treta lawa dita. Treta. Tibad ma. Kuha sa sad ako. Treta. Sad ako Ikas Food Choice. Baka naman pa-burger naman dyan. Tiba na din mag-waim. Sad ako mag-accept sa challenge na sad ako. Nag-reply tulos. Mura. Nag-chat. Hello, Bigyaw. Kung sad ikanguan, magiging maugma na ika. Dahil ana Ikas Food Choice papadarahan ka ning Grace Hamburger. Yes! Murag. Kung namumundo ika, pag nanamitan mo ading hamburger naman, permi ikang nakangirit. Gawa malaraot ana sa imong pangaturugan. Murag mo na. Send your address. Maraming salamat Ikas Food Choice. Adi po ana sa akin na address at number. Patok na. Murag mo na din ko ada Ikas
Yummy burger. Hindi tahan-tahan pa man deliver. Marinya di magbog mo na kung sira. Sakto di pag-abot. Hindi tinato. Yummy. A few moments later. Tao po. Tao po. Isa yan. Bigyan po delivery. Sir, delivery po. Bigyan alin po sa iCash Food Choice. Di puan. Pataw po sa kanya. Kasuda po di si Brad nag-alin. Ada po ya. Amo po. Pwede po pakitaw na sana po sa kanya. Sige po, taitaw ko na lang po. Oh no! Amo po, taitaw ko na lang po. Salamat po. Sige sir, salamat sir. Dodi. Wow, burger. Craze hamburger. iCash Choice. Oh no. Manang wow. Panalo. Tidak po masih berat-berat banatan. Yummy. Ram. A few moments later. So, kwerte. Masira mo talagang Craze hamburger. Busog. iCash Food Choice. Search daw sa Facebook. Para to sa naman pala na burger sa kanda. Murag ako pa delivery. Pwede. Oh no! Junior, ako nakabot ka ng deliver? Ako Brad dyan sana sa sakban. Oh no! Nani? Piskalita puro sila di karton. Uno? Piskal ang kinasta na magaling ungaw. Kinastaning mo, maringan na din pagkasakop.
Baysa na bro, pag nakita ko yung ngaw, tiraduron ko. Sayang sanay. NANI? Piste na, ungaw di ito mapayo. Di brad, bulawan na gilagiding ungaw. Una na sa ingos moan. Run.